At 15, yeah. Yeah, I met some guy and basically like he just was taking care of me, like what I thought he was taking care of me, like grooming me. And he taking me to the nail shop at 7 and he took me to a place and he was like, "That you need to get out and make some money to prove that you care for me." And that's like where it all went down. Akazi k'uburaya nagatangiye ku myaka 15. Nahuye n'umuhungu yamfataga neza, yaranyitayeho cyane. Njye nagiraga ni boyfriend wanjye. Umunsi umwe anjyana ahantu hakorerwaga uburaya, ati ugomba gukorera amafaranga ukampa kugira ngo umpamirize ko unkunda. Naha byatangiriye. Njye natekerezaga ko ari umukunzi wanjye, natekerezaga ko ari boyfriend. Nari mfite imyaka 15 gusa, nari nkiri muto, nariho ngerageza kubaka ubushuti n'abahungu. Well, he was my boyfriend. I thought like he was my nigga because I was like 15, not even about to be 16. So I was just experiencing guys. So yeah. Mu ruhererekane rw'ibiganiro kuri Knowledge Infotainment ku kibazo cy'umwuga w'uburaya mu bihugu biteye imbere, twabagejejeho zimwe mu mpamvu zitera abana b'abakobwa kuyoboka uyu mwuga ufatwa nk'usuzuguritse mu maso ya rubanda. Mu gice cya mbere n'icya kabiri twagarutse ku mpamvu nyamukuru arizo ukuvukira mu miryango idashinze imizi, imiryango ihoramo amakimbirane, ibiyobyabwenge, gufatwa ku ngufu bakiri bato ndetse no kumva amabwire cyangwa ugushukwa na bagenzi babo. Izi mpamvu zakusanyijwe hagendeye ku biganiro abakobwa bagiye bakorana n'ibitangazamakuru bikomeye, aho bavugaga ku mibereho ndetse n'inkomoko nyamukuru yo gukora aka kazi k'uburaya. Niba mutarakurikiranye ibi biganiro bibiri byatambutse mu buryo bw'amashusho, mwasura urubuga rwacu ubundi mukabikurikirana. Muri iki gice cya gatatu cy'ibiganiro ari nacyo gisoza uruhererekane rw'ibiganiro ku mwuga w'uburaya, turagaruka ku zindi mpamvu zifatwa ko ari nyamukuru mu gutera abakobwa bo mu bihugu biteye imbere kuyoboka uyu mwuga ubonwa na benshi nk'usuzuguritse. Tugiye kubagezaho izindi mpamvu ebyiri zifatwa nk'iz'ingenzi mu gutuma urubyiruko rwo mu bihugu biteye imbere rwishora mu mwuga w'uburaya. Mu gusobanura izi mpamvu turabagezaho abantu babiri bafatwa ko ari inkingi cyangwa fondasiyo y'uyu mwuga. Uwa mbere Johns cyangwa Tricks, umuntu wa kabiri ni Pimp. The Johns ni izina ry'akabyiniriro rihabwa umuntu ugura abakobwa cyangwa indaya. The Pimp cyangwa Madam ku b'igitsina gore. The Pimp ni umuntu ucuruza abakobwa. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ntimwibagirwe gukora subscribe. Muri studio za Knowledge Infotainment muri kumwe nanjye Joachim. Nkuko bigaragazwa n'abo bakobwa bakora uyu mwuga w'uburaya, ugutangira uyu mwuga bifatwa nko kwambuka ikiraro cya Nyabarongo akawa mucuranzi. Bivuze ko nta gusubira inyuma. Umukobwa utangiye uyu mwuga yisanga yabaye imbata y'ibi bikorwa, addicted. Aha mushobora kubyumva nabi mukibwira ko aba bakobwa baba addicted cyangwa baba imbata yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi siko bimeze kubera ko mu miterere y'abakobwa batifuza gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu uwo ari we wese batishimiye. Aba bakobwa baba imbata y'uyu mwuga kubera amafaranga bawukuramo. Mu biganiro bagiranye n'ibitangazamakuru bitandukanye, aba bakobwa bagaragaje ko batiyumvisha uburyo basubira gukora akazi gasanzwe nk'ako muri resitora, aho bakora amasaha 8 bagahembwa amadolari 160 ku munsi, mu gihe aya mafaranga bayakorera mu gihe cy'iminota 30 gusa, igihe bahuye na Johns cyangwa umukiriya ugura indaya ufite amadolari kandi akaba akeneye ibyishimo. Ubwinshi bw'aya madolari aba bakobwa bakorera mu gihe gitoya nicyo kiyobyabwenge kibahindura imbata, addicted.
uyu mubare w'amadolari ukurura benshi mu rubyiruko rukiri ruto. Aya mafaranga atangwa n'aba bagabo The Johns, abaguzi b'indaya. Ibi bituma The Johns, abantu bagura indaya, baza ku isonga nk'imvano nyamukuru y'iki kibazo cy'uburaya. Mu biganiro abakobwa bahaye urubuga rwo kuri YouTube bagaragaje ko bashobora gukorera hagati y'amadolari 500 n'amadolari 1500 ku munsi umwe gusa cyangwa mu ijoro rimwe gusa. Umukobwa aba ashobora guha serivisi abagabo bagera ku 10. Twabibutsa ko umukozi ufite akazi gahemba neza, urugero ukora mu kigo nka Microsoft, ashobora guhembwa amadolari agera ku 100 ku isaha imwe. Aya madolari umukobwa cyangwa umusore wicuruza ashobora kuyakorera mu gihe cy'iminota 10 gusa. I say 500. I can make 500 on a daily basis. You can make 1,000 on a good day. I have regulars, so I don't really work the street as much. So I try my best to keep off the streets. Yeah. I like sugar daddies. One sugar daddy, he paid me like navuga ko nkorera amadolari 500 buri munsi, ariko umuntu ashobora gukorera 1,000. Mfite ba Johns tuziranye impa serivisi iyo bazikeneye. Ngerageza uko nshoboye kose nkirinda kujya ku mihanda. Ubundi nge nikundira abagabo bakuze, ababita ba sugar daddies. Hari uwo nari mfite yampaga ibihumbi 7 by'amadolari. Yewe hari nubwo atashakaga imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe twahuriraga kuri coffee shop, akanzanira aya madolari muri envelope. Namenyanye nawe ubwo nakoraga uyu mwuga w'uburaya kuri internet. Yari umugabo ukuze cyane, yamaga aya madolari 7,000 inshuro 2 mu cyumweru. Yarazaga tukaganira, rimwe na rimwe tukajya kugura ibintu mu masoko nka boyfriend na girlfriend. Ibi byamaze amezi 2, ubundi yimukira mu yindi leta. Buriya rero ntabwo nkigira agahinda gakabije, kubera ko iyo ndimo kubara amadolari yanjye nakoreye nitegura kwishyura bills, ntabwo ntekereza aho yavuye. Kandi burya buri muntu wese siko akunda akazi akora. Nta muntu ukunda kuzinduka mu gitondo kare saa 3 z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba akora akazi kamuhemba utudolari 12 ku isaha. And nobody likes the work that they do in a normal job. In the morning and they're going to work, working 9 to 5 for $12 an hour and shit. You don't like that. So inzego zikurikiranira hafi ibijyanye no guca uyu mwuga zitangaza ko isoko nyamukuru y'iki kibazo ari ukubaho kw'abo bagabo bagura indaya, The Johns. Ibi bisobanurwa hifashishijwe theory y'ubucuruzi igira iti if there is no demand there is no supply. Ibi bishatse kuvuga ko igihe nta wugura cyangwa ukeneye ibicuruzwa uhari, abagurisha ntabwo bashobora kubaho. Mu by'ukuri aba bagabo bagura indaya baramutse badahari, ntabwo aba bakobwa bajya kwirirwa bahagaze ku nguni z'imihanda bategereje ubabaza. Ku bashinzwe kurandura ibi bikorwa by'uburaya, bafata ko uguta muri yombi no guhana aba bagabo bagura indaya, The Johns, ari igisubizo nyakuri kandi kirambye kurusha uko bakwirukanka kuri aba bakobwa cyangwa abahungu bicuruza ku mihanda. Indi mpamvu igaragazwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakora uyu mwuga w'uburaya ni ugufatwa bugwate cyangwa gushukwa n'abagabo cyangwa abagore ababazwi ku izina rya ba pimp. Aba bakobwa bategekwa gukora aka kazi k'uburaya, noneho bagashyira aya mafaranga bakuye muri aka kazi aba bagabo bita pimp, bakaba babita ba manager. Mu maso y'amategeko, ibikorwa by'aba pimp byo gukoresha uburaya abakobwa n'abahungu bifatwa nko gucuruza abantu, human trafficking. Nkuko tubikesha urubuga rwa National Human Trafficking Hotline.org, ibi bikorwa hagati y'aba pimp
n'abakobwa byitwa ubucuruzi bufatiye ku gitsina, commercial sex. Aba bagabo bashukashuka abakobwa bakiri bato, rimwe na rimwe bakanababeshya urukundo, noneho bikarangira basabye abakobwa gukora imirimo y'uburaya kugira ngo babone amafaranga. Aba bana b'abakobwa bishora muri uyu mwuga bibwira ko ari ukugaragariza aba basore bazwi ku mazina ya ba pimp ko babakunda. Aba basore bashuka abakobwa bitwaje ibinyoma byo kuba babakunda, byo kuba ari ba boyfriend babo. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko ubu bucuruzi bw'abakobwa ku mihanda bwafashe intera, aho usanga umusore umwe ashobora kuba afite umubare munini w'abakobwa bamukorera, bamuha amafaranga bakuye muri ibi bikorwa by'uburaya. I got my first girl at the age of 19 years old. She was a girl that was in the neighborhood, little pretty little bitch, you know. She was not doing nothing with her life. She just liked to hang out, smoke, drink, and, you know, just be around. She didn't have nothing going on. So, you know, me being a young grasshopper that I was at that point in time in life, I was just fucking on her, you know. And eventually, I seen that she had potential to get some money because she was always willing to have sex with multiple people at the same time. So I introduced her to the game and told her that she trusted and believed in me. Umukobwa wa mbere nacuruje nari mfite imyaka 19 gusa. Yari agakobwa kakiri gato k'akaraya twari duturanye. Kakundaga kuba kari ahantu hari abantu benshi, kinywera inzoga n'itabi. Nge nk'umusore w'umujene nakoranaga nako imibonano mpuzabitsina. Ubundi naje kumubonamo impano yo kuba yakorera amadolari, kubera ko buri gihe nabonaga afite ubushake bwo kuryamana n'abahungu benshi. Ubwo namujyanye mu gakino, mwereka uburyo gakinwa, aranyizera, yahise aba umukobwa wanjye wa mbere. Abakobwa benshi nagize ni 4, bose babaga iwanjye, bari mu biganza byanjye, bari mu nzu imwe iwanjye. Abakobwa banjye barabizi neza, njye ntabwo njya mu byo kugabana nabo. Amadolari yose bakoreraga barayanzaniraga, nanjye ngakora iyo bwabaga, ubundi bakabona ibyo bakeneye nk'imodoka, imyenda myiza yo kubafasha kureshya abagabo bagura indaya ba Johns. Rimwe na rimwe nakoranaga nabo imibonano mpuzabitsina n'aba bakobwa, kubera ko ntagombaga kujya ahandi. Nagombaga kubibakorera bityo bakamenya ko Daris wabo ari we nge afite byose. Ubu agakino karahindutse. Umukobwa aba afite uburambe bw'uburaya bw'imyaka myinshi, yarabaye indaya muri leta 50, buri leta afitemo ibyaha by'uburaya, ariko bamugufatana umunsi umwe bagahita bagufata ko ari wowe wamuraruye, ari wowe wamushutse, ubundi bakagufunga imyaka myinshi. Game yarahindutse, ubu nafashe umwanzuro wo kubireka. Kuri ubu ntabwo bikiri business, kuri ubu rwose nta business ikibirimo kabisa. Like they brainwashing the bitch to do something. So once it started getting serious like that, and I did that for 60 months, I had to kick back and do something else, man. It's not working no more. Kimwe mu bintu bikibazwaho na benshi bakurikiranira hafi iby'uyu mwuga w'uburaya mu bihugu biteye imbere kandi kitarabasha gusobanuka neza, ni impamvu zitera umukobwa ukora umwuga w'uburaya guha amafaranga yakoreye yose aba bagabo bitwa ba pimp. Ikizwi neza nuko aba bagabo bafite amayeri, ndetse bakaba bafite n'uburyo bizeza aba bakobwa ibitangaza birimo kubarindira umutekano mu gihe bakora uyu mwuga, ndetse no kubafasha kubika cyangwa gucunga neza amafaranga